आणि ज्यांना एक गंभीर इश्यू जो तुझे सुखर अरे स्पीकर सर तुझे केल्लो अरे तुझे एक्युजिशन केले की हिंगा स्टेट एक्सचेकर लॉस जालमू 2 लाख रुपीज रूल 60 एडजॉर्नमेंट जेन्ना तुझे ओ आरोप केलो स्पीकर सर हेजेर म्हाका दिसता जेन्ना स्पीकर सर जेन्ना ऑनरेबल गव्हर्नरान क्लीन स्लेट दिली तुझे करप्शनाचे चार्ज केले स्पीकर सर मुखेलमंत्री तुवें आन्सर दिवपाक जाय when there are serious allegations made of corruption on स्पीकर सर तेका राइट फोरम आसा तेनी राइट फोरमाचेर विचारून this is the forum अरे स्पीकर सर which is the forum अरे स्पीकर सर this is a very serious issue जे प्रश्न तुवें मांडलेले स्पीकर सर आम्ही एक ऑफ करप्शन एडजॉर्नमेंट मोशन मूव केला तुम्ही जेन्ना हे करप्शनाचो इशू हो इशू डिस्कस जावपाक जाय स्पीकर सर हो इशू जो करप्शनाचो यू आस्क देम टू फॉलो जे इशू करप्शनाचो जाता हेजे डिस्कशन जावपाक जाय स्पीकर सर हेजे डिस्कशन जावपाक जाय अरे एलिगेशन केला तुवें जेन्ना एलिगेशन केले or discuss the question number 1 that speaker sir there has to be a discussion question number 1 discussion allegations are there has to be a discussion 1B speaker sir अरे speaker sir competence sheet अरे speaker sir that means what you said was not true speaker sir this is an insult to you speaker sir this is an insult to you speaker sir oh एक insult to का कित्याक जे प्रश्न तुवें मांडलेले ते विधानसभेत डिस्कस जावपाक जाय दाखा जाल्ले म्हाका दिसता प्रश्न हिंगा डिस्कस जावपाक जाय आशिल्ले जेन्ना जायना हाव why विरोधी पक्ष नेते will you make a statement speaker sir will the chief minister make a statement speaker sir you make a statement speaker sir will you make a statement speaker sir there are serious स्पीकर सर एक एडजॉर्नमेंट मोशन मूव केला